的高中版的。马希扎杜。他在问候大家哈。马希扎杜，生活百ty的。阿妈也在1岁。用否定句的。跪着好。在从这里开始哈。那个老师到这里来了。我要叫你示范。要。Sakatami nan kamu nikah udeko wizahau 示范一下。太小声了，大把片。嘛，等于多，等于了，等于啦，一抓等于啦，喂，等于啦，等于了，妈大，一抓，怎么这么害羞？妈西干，你看处长生气了。妈大阿吉恨塞蛋比例杜拉外，等于很不等于啦，阿吉恨ku妈大ku bilih no saitan. Matinan to. Ucanan ku bilih. Bihit ya. Bien. Ku bihit. Udeko kuiza. Hau. Kamu. Udeko kuiza. Tabakin. Tabakin ku mihak sunni. Udeko kuiza. 再讲。Udeko kuiza Udeko. Matinan kamu ucanan ku udeko. Matinan to. Udeko tangah tangah. Matinan tangah Maiza ku mas. Ucanan. Utama Maiza ku mas. Ucanan. Nani. 我也接过一下。Tangah, bihit, mata, tangila, bilik。刚刚都接过了，对不对？我们已经学那么多了。还有老外，tangah, Maiza ku nani， 已经第8个单字了好，kido， 张，ayam Maiza tu ayam。好，tabaki kubihit kina ayam tabaki mati nama tabaki adidik好mata tabaki itu mata kimurmura tabaki si kalau si tangila utangah tangah gitu 你不用麦克风了，直接讲好Masikat好ilabi好si si bulat好ilabi ini di demiat si cilal sakamon ucanan kami cilal tabakin sau nian bunat nian bulat jangan tuh. Ini bunas, betul. Sakamon, bunas, betul. 三兄弟。刚刚老师说
听得懂？好，练习。好，来，三公文，阿爸见哈。Kara ka ma ver tang kiman kitu 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 ucapan ko ni Tengiran ko sayang ang iha sakubat si sakubat hao kamu sakubat inai hao nai mampu哦，你们没有sakubat啊，就什么？我站那个你， kamay 我站那个你， lima， 好，我lima好。 ulima taruto taruto cikir satuzu taruto cikir ulima 好，哎，站那个你。不多了，好，好，itu hal. Micakat ko deko di babaw no. Mikacau, 马上看纠正我。Mikacau， 大包呢，基浪，好，那个kulit念一遍。那刚刚那个。Mikacau， 基浪，我的过，好，刚刚好像多了一个包包在树上，树枝上面，好。有几人几年？几人吼？咱咱几年？阿张。在有几亿吼？几亿？啊？几亿吼？有几人？有几亿？好。来念一次完整的。Mukacau, iciin, nukilan, kudeko, ipala. Teman, mukacau, mikacau. Mikacau, iciin, nukilan, kudeko.听到？ Mikacau, iciin, nukilan, kudeko. 听得懂？啊，听下仔仔。iciin, nukilan. Wow. Udeko kuiza hao. Ucanan ko kuiza. Iya, paat. Ni hao. Tepat. Capit. Baat. Matina. Tepat. Sakamon. Tepat. Oi,你们两个一直发呆。tepat, capi, baat, oh, nubat oh, kuisa, kuisa, oh, kuisa, ini
一百嘞，一十八，几年，几年，哦，几年，几啦，哦，几啦，几年，几年，几啦，哦，几啦，好，好，哎，好，啊，谢谢，啊，各位谢谢。为你节省时间，不然没戏唱了。啊，谢谢各位。好，谢谢。外面的孩子。那么好。这个是我家的财政部长啊。我的财产就一台脚踏车，其他的都不是我。这个是我的老三啊，最小的小三啊，真小事了，刚刚一天小事了。那个是老二，吉古力，吉嘎浪啊，不，吉巴浪，吉巴浪，这两个哦是同学啦，啊，那个老大的同学，老大的不敢下来，拜他两个同学啦，他比较害羞啦。啊，那是好像他们同学比较，其实他们两个很活泼啦，今天很害羞，看到不知道看到吗？